ebi prepra ebi kura timi wu abatom ebi no tumi fifiri baabi mesese no kura na wo abatom no ye mane na adi obi nya Ghana ni a otumi petu ye Ghana ni na ebi a party na wo so no ana opposition party na wo so no ba na babato ana opposition ano a nkofo abato ezo mo nya Ghana fo Ghana ya hunu bi abre ya ti bi abre so ena na do no so wo ko politics mu no ache yie enti wonimu ena ni penifo no bi so enimu ni penifo no ebi no so ya penifo pa okay enya mmerante ya abeba so akokọ college awie na anu ya abe ministers enu o mu de mu nimu bibi papa bia nwuma no mo sua no ehu e wo kratam theory ena mo hu se si first no too much ashefo mema obi bia akwaba ede eba ye fidie kase yi eso muri aba mo sonfo ekwesi kapa ne nso menemu edi ehye yi Ghana wahala jumede na ebre asose yede ebrem kunyesi ebem seida na chese mo ne nsa ensem no de atentwie ewo memu ne de hu hia no na yesi ehu enkunya epe ne pomasi bre na ensem ababeto apono so yesi ye mampanyi his excellency na nado dankwa ekufo ado eden hihye bi egu akwemu afa se eye migration for eye omo awomo edi eye juma eye customs eye police military ne womo mokeka won waso womo ede womo akogo eye aflawo eni Ketu South municipalities mu se womo enkonko wen eye borders no na womo hwe se eye foreigner bia entimi emfasa ekwan no mu ememewura wo man Ghana mu na womo ememe ha eye womo eye new voters register na womo baba beye no womo ntimi emfa eye kwati kwan so emba wo mayi emu na womo so memeye bi na bato no edura womo ababeto aba abra womo enye eye Ghana fo na ensem we ababeto abontin we ama eye former president JJ Rawlings wono so edina no ato nsenu mu hu ne se we edi wo hu edi wo hye edi suro eto eye timamufo ne womo mo sa empotam ho ntie hu behia se mampanyi wo begugu enyoma mu ede ama eye empotam ho fo no womo so etimi edi wo mu dwuma because obu wo ho no ma ennam sa sojafo wo empotam ho no ma na bia ya wo kwamponti no wontimi nante se wo kwakwa kotade wo ko akwa kodi ni dwuma bi na edi kampo ababa begu ni botum tie hu behia se wo begu enyoma mu ede ama wo mu na ensem we no amagana fo esuro bebre ena ababa to wo mu emu ebinum hu ne se wanhwa enyoma ekọ ebetimi du wo yi ne kese aba na enwa emu kwan a ena mampanyi ede ye nam no na enu ntim mato ensa ede afre eye Apostle Ajuman Prempe oda asorani din and the Bible Church of God 7 the war in Kankaswa Tuba Junction. One so meche nsemu emfa de ekoso no ehu emfa emaye entigibre ye twan ho ye ba. Eden komodidi no ebehihye so. Abusia for me mama nyina akwaba ebem ede eba eye fidie kase yi eso Apostle Ajuman Prempe adodo nanim ne se God's watchman enene den suye ni na esi enkunya pensen ensem no emu etiwe waso ne ti enkomodidie no na onsusu atimi de wo contribution na wajenche aba ede amaye eye too much isa won subscribe am sesa wo beye na watimi a share so de ama abusuafo nuanom ene adofo no omuso atimi so Apostle me ma wakwa aba ya obaho empombo kodi Kristo adunti no mpa abonya me ho ye pa odin nyame di bia ma me kana mboa ye de radiasi ya nso so wa kama ndase ile mba wa ne se de bia hyerepe sana ye Apostle se no kura na me kanu se anya sa anya se maade se nyame si bo mo ye different tempia se mu ku different way Apostle wo hwe yes de wo meyi ekọ ne nsensem a ekokoso ewo meyi mu a na te se
say na de hu bebre e na to eye omamu ene eye wiase afa na nyina eso na ne nyina eye ye mampanyi his excellency na nadoda kwa Akufo-Addo eye aposifo asojafo eye customs fo awato wo mo de apete eye aflawo ene eye Ketu South municipality miche eye voter region side of Honor borders na say na wodwen esi efa ne enhyehyeye no eho kwesi kape ndasi nyame nso nhyira amen na edwumayefo nyina so nyame moa mo ofidi kesie die pa se emere bia nsem bia eba so na bobo hu na nipa femu aba na etimi koye nim pa nyame nhyira so ne atiefo nyina se nyame nhyira mo nyame nhyira de mamo se mo nso mu da bia mo fanto gin too much GH for all the papa over 10 some war never more come and swat to him chairman sorry for me me a good I will say president his excellency Nana Akufo-Addo or the soldier for any opposite for akwa kogu voter region go no afa bi anko Burkina dabi so your body bi o anambwa wan fa bi anko ho an fa bi anko na agusa se ne kwan no se o hene de obeye bia no nim de o ye so sa soja fo ne police fo ko ba bia na je se omo kobo bibi hu ban they are peace makers. Okay. Matthew 5 mamen kan chiro sure mamen kan chiro mra soja fo ani aposi fo be ko ba bi sa ese ada mrenkenso be sini tirase na wo de asase aka chire no tampani fo ne buza abeno ada mrenkenso be sini tirase na wo de asase wa ka chire no Matthew chapter 5 verse 9 was in Shrani apatafo the one obefre wo Nyankopon ma tiawa apatafo o ka bro hono o say blessed are the peacemakers obia o hwehwe sasomdwe on na ye frɛ no apatafo okay ze ti se ni bra me no kontokwa na ba ko bia ko giremu na wotimi apata no o de asomdwe aba strong ndi sojafo ani aposifo ona omo ne boy ho ban omo adwuma no anya adwuma ketoa eye adwuma pa ena se afi abato afi okay ena wasoma ne nkrofo se wo mu nko voter region enko guide ho na je se meka mahu na je se o president no onimde ekoso enti no wasoma no sojafo ohini bia president bia onsoma ne nkrofo asojafo ne aposifo nko baabi saa wo bra bibi ni ho a ekoso nti den na ekoso nti osusu se no nti wama wasoma ye wo mo se wo mo enko ho se yesi ye voter register bi ye beto aba be twetworo dini ye ne beto aba maybe no onya hint bi se nkrofo be firi Benin Nigeria Togo any potem wonu bi etuma wurawuram woti ase aba be register obra enya mra kwanso so ntino obama na soja wonu na police wonu akokosia no okay na yeso opasundwie apostle mete wasi ya enye eye voter side hon kwampo e na border wo se de wo ka se eye nti nti na ho no wanso ma bi anko ha na ho no ne de obi ntimi mfasa akwa ne so ma register eye voter side ni yo mi da se maybe no ho so be plane no de bi akwa menim ena ebi nso a ho no wodi ka toto niema ene eminim ni sa
na ebi a ho wasiesie ho de a I don't know but enam bu be bi se adam renkanso ebesi ni trase na wo de asase aka kire no what you say ojeji so trase se onipa o ase no be bibi no so no what bibi no hunu bibi okay ya obetima so ano endi akwe se onze nipa onye bibi kwa ohini bia anya bibi akwa okay endi maybe what bibi se na me kan endi me pese me kan se bi ma ni Ghana fo ye nyina obi ate asama na me kafa ohene ho okay ani timemfo ho Ecclesiastes chapter 8 verse 2 to 4 me say di ohene enum asem so Bible na kan wo say me say di ohene enum asem so Nyankopon entam no nti empentem emfiri nanim nko nyina asemone so na de so nani nyina oye efiri se ohene asem edi tumi na hwan ena obetumi aka kire no se ede na wuye so ahu wono oye ohene oye president ena wofo na soja ko ade apostle akogugu offense ye border onim the enti a wo yesa eno obi anso ntumi stop no because we say wo hene enum asem du tumi na de obeye bia obi anso ntumi kan chance ade no wa yesi so enti ebi abatu enti eno wo yesa ade no ena wo hene bia anso no wo hyemra eye ntutuye bia na one ne panifo ena adwene ho ena o maye so enti se wo de asoja fo ni apostle fo akogu on mo a enya bone na enya bone na wa unim se okay wo de asoja fo ko enam eye abatu a eba na eye se wo exercise eye new voters idea ko for de be kwa koto aba se enya no nkwa na ye border adenti na ho nkwa na waso ankrofo de eko se o baby a waso ankrofo de kom onu no nim endi so de o akogu a onu no nim de ndi o de akogu endi na me kan se de ohene bia no o ya de a wa bro no se hwan ne betuma abo ne za to atwene aka se de o ye yenye o de akogu a me se onim de ndi o de akogu onim de akoso enti no aye sa de no because Ghana man ye temu no ya to aba bebere yetete nsem bebire wabatom wo free ha ebi nima ba register ebi nima to abo mu free Ghana nsem bebire on pese ebeye basa na sojafo emrem na omu make peace na abato no so ye peace free and fair wonim 1979 June 4 omampani jeje obaye omampani obaye no oma curfew so biana from 6 p.m. no sorry 6 a.m. 12 hours there's an adwini nyina no obi an hwefie so ade di no yesa o pomani ye okay during that time no o hwe eniyema bim enkofo bi omo abo Ghana kromo eni wo ma udifo ni nkofo bebre a yesa o ma no no ma se onya wo mo chi wo mu nyina etu na se Adam no Satan no opese peace eba eti no ma curfew no otimanya abonefo na wo ma no etu o ma ye just 12 hours ye vanya djuma ye vanya bibia ade yes after 6 no opese obi abepia bonten after 6 in the morning no obi apie na peace no ope eti na do so aba ye beto aba ye de se sabe enye tuo no ye tubo nipa te enye ku so atase enye ku no aye ena ya to aba kokromoti eni an yedi ni si ho Ghana bo nyina na se o ma hwe ye so mfie nan ya ewo ye nimi eni e dia ma no eni mfie nan foforo sa aba biu eni yesa beto aba so ena wasuma no soja fo na posi fo so won ko sa aboda ho
no mo ko check ni ma na asomdwe nya dai emra ene why sa wo ha na obaka sense no na do ade di na why sa woni hwan apostle yen shadio borders ya wo de aposifo akoho yi wo de bana to ho no enam coronavirus nti borders enya de se wabie na ebie mu nsusu ni enim se eye de ya Ghana fo binom aware a ye binom ukukwo nti ubehu no bo ha kwakwaware Togo ni ni ayi oye Ghana ni ensusu kwakwakwa Togo wakwa Benin enti se Ghana ni wate se ni krom ye voters ID na wo hu ne ho so ye Ghana ni na bia senkenya borders na ya close mpo na wo de bana to so ai on left ya ene eye yare ya be ya nti ya mahodo nso so ayi wo mo airport wo mu embianke ye dia nko bi wo ho no bi obewo eye Canada obewo US obewo bebo no so ye Ghana no obepese se mikuro eye bibi se dia ne nka me so membra na me register na se no all those here the banner to ho no na wu o hyese chinchina soja fonkonko gina ho no mo mpese obi be free Togo obeba aba beto aba anaso obi beba aba be register no wu se o de enhye na ehye wo mo so wo like wo tua wo mo akono de because nipa no ye Ghana ni e wo se Ghana card na se voters ID no wonya bi onu so wo to mi so onu so timidi ni kokromoti eto aba eyi mampanyi a wo pe enti wu ni se e ye enhye na de hye wo mo eso akuesikapa me da se bio so obusam sanse ne de wo ahye dad mi wura politics na ko politics kaka de be ko asofo so ne ko amampanyi force ko amampanyi force yo da se bebire o se se boda ne de yade yi nti o ene ya tutum no correct enti ne obi ani hu asam ka se obi beba se wo ba be register bie ene boda no se enye soja fo ya ode omo kogu okura sa amre ya tum wuntimi ma o ti ase wuntimi ma because ya to boda no ene wasadi asoja fo ayre asan so kogu ho ya to boda mu wasadi soja fo kogu ho uze wiase obi ye bibia no onim de enti a wo ye o mesi na nado ya president so watimi de asoja fo ne police fo asa kogu sa area ho mo a no onim de ekoso benfo de omunim se se NDC fo ene NPP fo no wo ya asoro wo ya sa no meka no samu yes ya na hwan ne suro ne yonko na di nti na ema wo suro o se mpanimfo no sabe mpredi oson o mienu no enu kredie no ya na etin ma wo okay so kururu kanana katasumu mu aso ewo so what you see eno obia so say won ye better any if o claim say o ye better than NPP and NPP party no so o ye better than NDC san say wo man eno mienu so na o mo hwe yen so edi akwani aba we ko ne we aba since 1992 ene ehu ni sa abesi say NDC aba to ba say ya so obia ne ni da ho nti say NPP fo ene wo so say si a so mo mani ye de e da ho NDC fo so na ka mo ho a e san ko mo so wo mani ye de e da ho so ene na do president ya o mo ni ada ho say si a ene ohu say se wan hwe amfa na soldier fo ne police won so na ye commander in chief of Ghana Armed Forces any police fo nyina so won na wo okuta wo according to constitution no to me no e won ho so enti say what the provo ye kokogu won mo a ena me ka say on no onim o so enti nyase bia wo ha wo mai wo ho wo mai titi area ho enye ha wo ha o asoja fo no o mo nko brunipa eno mo ta atanipa dem ye be kan so say ya to bodem enti hweye ene o cross border do a o cross border sisi a ye ba do a ene ye be chu wo di ase na enye o mo kwa na ko a ene onim say ki bibi besi amankofo bi a eden ewuram o mo wo border bi ase enu wo lungu wiremu sa obi be fa okura hu no ebi asa oya Ghana ni se ye vote se de wo so bebebe ye na se ya tubo de me kwa obo so no
I was so fast. Ya to bodem nti woni hu kwa se oba se aban no anka se wo bie dia bra wo so wa to bodem ene abato ho ntobi tena ho na chese na chese say no why bias I say we Ghana for ebinum mu say mema ebinum a register me ma ebinum nya because say wo mo eye Togo omo Togo omo Benin ene se me eno de kanya ayi Togo ni Benin ko asem se binum wa brochi aka won so kom ombetuma ma register na ko matobi African countries amanonifo nyina abato obeba ebinum ba e sheda beto meboa se boda ne yatum na say enu na ma we hunu say because of Togo ni Benin foti because say Burkina so border wo wan fan krofo bi anko en na kire si na ni wo san krofo ne so chen o mo maka no sende ohun ana me say ono no onim de ekoso apostle wonim de ekoso de ya na ekoso aga na hayete hanuma ye de ye ni kwa ni se me no de ye da ne ada ye da ne na sa two parties ni me no de omunda de omunim de omoye so ti ase se MPP no power me boa amamu na omubunu sika ekoso ye di bu man no ayi operation coronavirus yi ehun sika sam ni ade nyina no endi si wo nim ni nyina so MPP na wo to me de ba to omunim de omoye ye tincha ni ye hu no on dia tin sanso na NDC wo power no mu omunya bibia MPP fo so ye den ehunu de omuye nyina so obi diska obi va kotikwan bi aye bibia omutimi hu so atiase enti opposition strong opposition bia no onim government in power dia ade a wo ye enti onima dia wo ye no Baomis obeka ho asemtina omompani da jeje wo ka se bi e be ha odina no obetum ongu ni omemu nese kufa do betimeti nese wo onye kikiri bia na okiki wo asoja fo no buru nkrofo e wo ohun ne se e dey like ehun ebeto wo mo empotem ho ne so se ongu ni omemu media mo media ati so ma aya ida se bia mienu miense bi na no mbe ye yi abai se ye so bebre akwakogo no e dey intimidation like e be intimidate wo mo because apostle what he na me ne wo twetwe nkomo soja ni ejina won chen police ni janche immigration nipa ba konkrofo me ense jina wachi a into be feel comfortable abrawo ni police station na what he me ne twetwe nkomo na enkrofo me ense jina wachi a wo mo renwa na enya wo na wa hye wo mo so mo renwo na eyen na ye de wo mama wa like wo kasa be feel okay there be inti wo hu ne say de ehye na eto enti ayi asoja fo na police fo na wo me te ye no so me dwene hu mienu ana mu se Ghana fo no se bia ye beto aba ya na kikiri ebi prepra ebi ku atimi wu abatom ebi nu tumi fifiri ba bi me se no kure na wo mu abatom no ye ma ne na adi obi nya Ghana ni a otimi petu ye Ghana ni na bia party na wo so no ana opposition party no so no ba na babato ana opposition ano an nkofo abato ezo mo nya Ghana fo Ghana ya hunu bia bre ya ti bia bre so ana na do no so wo ko politics mu no a che yie enti wonimu ana ni penifo no bi so animu ni penifo no e bi no so ya penifo pa enye mmerante ya be ba so akokọ kokore je wie na anu ya ba ministers enu o mu de mu nimu bibi papa bia nwuma no mo sua no ehu e wo kratam theory enu mo hu se ni si first no so ba na no de wono o ho before 92 no so we pani wo 70 something years so what as here it was no politics no o si so ni papa ne papa di president pe na wa kwadere mi ti wonim so said ye NDC for ye said ye NPP for ye so what as here any onim politics no enu o say edi ntro na ye kotro na e di abeto aban asojafo apojifo sa place we nko ade monko guide ho me pese obi abefa ho ewura oman mu so ansa no ni baba bibi ntina me ka se no wo huru bibia na oni bibi edi say ewura dey sikwa kan o say John 3:11
was it the enemy ya kan ya hu ne di hu adanse ya adentra wo hunu bibi oni bibi enu odi adanse na wo tumi ni ntino oso o matumi ya adwuma wo ho so because JJ time o mampani da JJ time o mampani ko for time ni nyina no mu nyina e ma sojafo ne apolisifoɔ e gaade ni ma bebree ehwe ni ma bebree ma abato no eyiye bɔkɔ so ɔtiase eno kura no eduru se ebe bobo ne yakasa asomasi na edia na aye manso na aye nsempi ɔtiase we na do di last time 4 years ago na say 3 years ago ya owini he ya to aba no bibia ya kika aka electoral commission na obe bie na no akase NPP na nado na wini no eya asam o afi wote wona atoanso no afon no wa say pressure about no enye small thing ansana omampani dada your friend saying Mahama I can't say no Mahama can say mejem nanado awini asan ho yede o nanso okay ewo manimu so nti abato de se baso a ese bebre wom ni patimi wu enti nanado so wo hwe obese eye asumdwem mo amuti togo mo ntena o beni vo ntena o Burkina vo ntena o obi anwura o manum ene corona virus COVID-19 so adawuruma boda no yatutum dada ene wasa hyemu kina na yeni ewo manum ko ano ye register ni yanto yaba eni yeni ewo manum no yato aba na enye ebe apostle yen hwadio unu ni say we no mum crampo no like magana yenye save e de basa ye mum enebeba because obi abaya na adwen say me nsusu me ye Ghana ni me wo ma sede say wo sam sum kokko to abanti enu na digidi penche ebeba ntu unu ni say de ekoso ni mum no e de menteme ho ase ene ana say e de wo haw mum enebebre wo man oh say basa de me bom paye say onyame manem pare ba say betimi entumi onyame tiase ne Kristo tiase entumi in a sense say Ghana ho ye kasa Ghana politicians e kasa any party members e kasa too much but I say omo kasa na say odwan na odwan ni odwan kontokwa e mas gugugugugugu pejenti ano ya pumbre so o dia pumbre Ghana ho ye pasem su surasem okay Ghana ho pasem e surasem and he said you be kasa en pray ni asem se be sini ntoko be sini adi ya ezo de o kasa nya on so suro jeje ase kan de atu yakoma me de me sense nyankopon e na embrem na abato no nya adebre because the MPP for ICC amampani e da no ya wanma na soja for na post for akwa ebia eye oh eye ntimi se ma hu omo hunu ne ekoso ananse ebeba o manu they have seen it ko obesa soja for akogu obra ya to bodem obra ya to bodem no asa soja for na post for asa copy so why asemu ho bibi koso enti no aye sa no no asia no ye ne eto manu a ye nto ya ba bro chefo nka ho amanoni Africa everywhere obi antan baby ye ne ewo manu ye doso pa betima to abam na yi enti o boye ho ban e protection e do de ma oman no and peace ebeba na abato no I free and fair na sundwe aba na de obedi nkunum wodi ne nkunim wodi ase e bi se wo hini bia wo so wo hyemra na omampani da jeje wuran tama o so jamu a wo sa tani ba ye fen sen we mu no civilian rule constitutional rule mu e be ye civilian obu man ana wono ni nsam obeka bia no nenum nsam ne ye aduma nenum asam ne ditumi se de oba mu no na do nkwan nenum asam ditumi wo hini bia Bible say nenum asam ditumi no o ye bibia obi ntumi kan chense e de no ye
obi ntumi stop no ese o ye de o ye so hu enti nyame na aka hwe ami kan ayi 1 Peter 2:13 to 17 was mummra mo ho asema enipa nsiesie nyina awurade nti ohina wo ye pumpuni o amradofo o asomafo wo ye asomafo ma won ne wo ne boneyefo asotwe ani papayefo ayeyie hu o na we ne de onyankopon pe se mo de papa si nipa a wonni adwene no nkwasi asem ano mo de papa yesi nipa no wonni adwene nkwasi asem ano se nipa wo de wo ho na enye se wo na wo de ahofadie no aye bone pe eso nkataso na emom se nyankopon enko a munni nipa nyina ni munno anuanom munsuro nyankopon munni ohini ni respect your king fani dia mo pani aso ayi so ya boni positive do mo ko gu body boni be home me dem hu so boni bi ewom because yentin hoye ama yen Ghana ko nyina ye ho atoye na bibi ye be ya bato no akona sundwem so na ayi mra president Kofo be di akonya onu so the same thing oya ne hye o de soja fo ye aduma o de police fo ye aduma o mo pani jeje time during military rule no o de soja fo ye aduma say the ope na edi asumdwo be bre o ma no me bo a obeye ayi president so to say civilian government no enso ba ye no enso o de so soja fo ne police fo ni na ye dey eye aduma hye mra obi ensi ni kwan da emre bi mi kan 95 na opposition NDC for any other parties no ayi MPP for any other parties no 95 unim no mo se dey ayi JJ ye no amamu no koyie enti bibia mu aye den enti omo ye demonstration kase pa wakra enu achom koyie bi kumase eni takurade akra ha no ne afre no kumi praku enti omo se na do ready kai some no opposition or say of NDC for JJ Rawlings on ko man Ghana mu ni papre kope ni ebre o di ase ha o mu ye demonstration ma ebinu hui ebinu pray na ni abanu opposition person abanu ye no fi wo mu the ono government in power ni tumi ekuta no de ye de ono ope ode na ban no de ye de ono ope mo fi opposition fo no mo fi MPP fo so atiase ye edi wo hene no mo sem de tumi wo hene bi bia yi 25 respect man no Bible ka no say di wo hene ni de obeye bia no tumi ka chance de ede no ye na nye so hu ena wo ze tumi so ye ni nka so ena je so no so ne time so ye ena wo tifi esisi ye say tumi no be di na nakofo agunsam ena wo si da bi asoja fo nko ehonum be border honum enko ko check eni mama no ena wo kire obo de omu nyanyina na makogu ho enti wo to an ma wo tumi nka say de wo ye ne nye wo hunu na obi a wo ye hunu ani why do you say soja ni na mo a basa ungo di boni a wo say soja ni na mo a usuro mimi je soja ni ne 29 etuodu ene sen ho ene bomb kura no de ba na me economy huna I feel happy in my heart mani ji wo makomam me wazo mimi nya no boni me ko bi obi ade me ko fu obi yere me nkum nipa me ko di nkwase asem bia ene soja ni nso ana police ni ungo di zango asem na obacho enye o mai tin samone ni hunu soja fo ni police fo amu bisuro ana o mi wa kanu kure me boa no kure ba enti se ade a ade pa bi koso ayi border ho no mo a enko soja fo ni police fo enye ni nipa de se ni nye wo di ase o betimi opposition betimi de nkrofo awurawura mu aba beto wo di ase enti wo misi wo hunu bibi ya president wo hunu bibi se bibi koso ntina wo de ne na soja fo na police fo akogu wo go muwa ko yisi beto aba na wie na so dwe mra
Jo, on fa wo mungu wa akosi se yebeto abanewe na fa asundie embra ebusiafo yetie eye apostle adjuman prempe ne nsem a wode atu edwan apostle for telephone number to dwan efa dwumadi no ensi yo kwes kapa dawasi mesramu a ahwefo ne atiefo number ni 0544 262614 0544 262614 and 020 70 20011 020 70 20011 atiefo ne ahwefo nyame hyira mo meda mo nyina ase wo Yesu Kristo di mu amen amen abusiafo aha ene brebe ma yakwan ama yedi adwumadie no etie sedem di kankan ni subscribe to your channel no so wonye ya me adoma na ewo enche no sede nya upload video bia wetimi so enya notification ewo phone or laptop and asa tablet eso o akwanya no so betimi a share your videos no e de ama enuanom ene adofo no follow yen ewo ye IG page @tumagh _meeting any APSC kapamene apostle ajeman prempa oda asori ani din any the Bible Church of God 7 day anon ene de yesin kunya etwetwen enkomo aha ene de edwumede ni bisi dasone yebesane hia nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho ena de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH